Ntacyo gihagurutse. Leo tunaeneza siku 5 zenye tuko manyumba, vitu yenye nyumba za mingi zinabomoka. Ikiguya tameze hiyo. Ariko kiguye ndi kuriya musozi ni kangari ari ngaho kinguyeho bitandaryama. Yaba Trump yaba yibeshye ku barwana. Nyine kubera yuko tuzi ko twebwe abasirikare bacu bari tayari nta kibazo rwose turakomeye. Nyuma y'amasezerano atavugwaho rumwe yasenywe imbere ya Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa kane. Kugeza ubu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice nka Walungu, Nyiragongo, Warikare, mu bice byajyanye n'umupaka w'u Rwanda mu kibaya cya Rugarama. Ibintu birakomeye wa mugano wa munyamakuru. Amakuru avuga ko ingabo z'inyeshyamba za M23 ziri kotswa igitutu ndetse ko hari uduce turi kwigarurirwa n'ingabo za Kongo. Iyi ikaba intambara yamaze kwinjiramo n'igihugu cy'Ububirigi. Kugeza ubu impunzi zirenga 527 zivuye muri Kongo nizo zamaze kwakirwa Rusizi, binateganywa ko umubare ushobora kwiyongera kuko imirwano igikomeje kandi ikomeye. M23 amakuru avuga ko imaze gutakaza benshi ugereranyije n'abo bahanganye, hamaze kuzamo n'abacancuro. Ubundi se ibintu byifashe gute kugeza ubu mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? None amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabafitiye garanti. Ikaze muri iki kiganiro turebere hamwe byose tumaze kuvuga haruguru. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Impande zombi ziri koherezanya ibibombe, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 ziri kotswa igitutu bikomeye n'igisirikare cya FARDC gifatanyije n'ihuriro riri mu Burundi, Wazalendo, FDLR, ingabo z'Ububirigi, abacancuro guturuka muri Serbia na Colombia n'indi mitwe itandukanye y'inyeshyamba ibarizwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava ku rugamba avuga ko ingabo za M23 zamaze gutakaza barenga 30. Urukaba urugamba rwamaze kwinjiramo Ababirigi n'abacancuro kuva muri Colombia ndetse na Serbia, aho bazanye taktike nshya za gisirikare mu mirwano kama yaradasanzwe ku rugamba, aho bari kwicamo ibice bakarwana mu mpande zose. M23 yagoswe ubundi karaswaho urufaya. Ibintu biri kuyogora kongeraho gukoresha drone n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi, nazo ziyemereye nabi, ziri kwica umusubirizo ndetse zirasa amabombe buri mwanya, isaha ku isaha, umunota ku wundi. Radio Okapi ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko inyeshyamba za M23 arizo zatakaje abasirikare benshi ugereranyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku mipaka y'u Rwanda abaturage bari kubona za bombe n'amasasu menshi biri kwisekura ku butaka bw'u Rwanda, ibindi bigasamwa. Kuva ejo bundi kuwa gatatu, bamwe bati ubanza ari filime za Hollywood turi kurebera hanze ku misozi, apana kuri za televiziyo twiguriye. Kuwa gatatu, nyuma y'umunsi umwe nyuma y'uko abayobozi ba Kongo ndetse n'ab'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano y'amahoro yasinyweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe guhagarika amakimbirane yaramaze imyaka myinshi irenga 30 hagati y'ibihugu byombi. Bari Washington, Kongo imirwano irakomeje. Abakongomani mu bice biri kuberamo imirwano bari guhunga ku bwinshi berekeza mu bihugu by'abaturanyi harimo n'u Rwanda. Umuyobozi wo mu nzego z'ibanze mu karere ka Rusizi wo mu burengerazuba bw'u Rwanda gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye abanyamakuru ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'impunzi ziri guturuka mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi izi mpunzi zakiriwe by'agateganyo ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uherereye mu karere ka Rusizi, kandi ko zahawe ibintu by'ibanze birimo ibiryo n'ibikoresho byo kuryamaho. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekana umubare munini w'abantu bari guhunga berekeza mu Rwanda bavuye ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda Bugarama Kamanyora, bamwe bitwaje ibintu byabo harimo n'amatungo. Kuwa gatanu, ibitangazamakuru byaho byatangaje ko imirwano yakajije umurego mu masaha ya hafi mu mujyi wa Ruvungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu Burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23, bigatuma abaturage batuye muri ibyo bice bahunga cyane berekeza mu bihugu by'abaturanyi. Nk'uko byatangajwe na urubuga rw'amakuru rwo muri ako gace, inyeshyamba zagabye ibitero bihuriweho ku birindiro by'ingabo za Leta ya Kongo mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu, bituma havuka impungenge nyuma y'umunsi umwe Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame aho basinye amasezerano y'amahoro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babifashijwemo na Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa M23 Kanyuka mu nyandiko yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko ingabo n'abafatanyabikorwa ba Kongo
bagabye igitero basubiza ibitero bagabweho cyane mu majyaruguru ya Kivu na Kivu y'amajyepfo bakoresheje indege z'intambara ndetse n'indege zitagira abapiloti n'imbunda ndende. Cyavuze ko kandi ibisasu bibiri birashwe n'u Burundi bivuye ku butaka bw'u Burundi byarashwe n'u Burundi ku mugoroba wo kwa kane byaguye mu baturage b'abasivile hafi y'umujyi wa Kamanyora bihitana abantu 4 abandi 2 barakomereka bikabije. Iyi kaba intambara ikomeje gukomera ibihugu byombi no kuvuga Kongo n'u Burundi bugashinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za mama 23. Ibirego Kigali yihakanye yivuye inyuma kuva intambara yatangira. Kwa kane umuhango wo gushyira umukono ku masezerano Trump yagize ati uyu munsi twiyemeje guhagarika ihohoterwa n'amaraso yamenwe mu myaka ibarirwa muri za 40 no gutangiza ibihe bishya byo bwumvikane n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Kagame yavuze ko amasezerano y'amahoro ayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanga ibikenewe byose kugira ngo amakimbirane arangire burundu. Tshisekedi yavuze ko amasezerano ya Washington agamije amahoro n'amajyambere agomba kuba y'abaturage b'ibihugu byombi. Ikimenyetso cy'imihigo idasanzwe yo guhindura paje yo guhangana ndetse n'iyo gufungura ibihe bishya by'ubufatanye n'amahoro arambye mu karere kose. Nk'uko amakuru aherutse gutangazwa n'ibiro by'umuryango mpuzamahanga UN bishinzwe guhuza ibikorwa by'ikiremwamuntu abitangaza, hagati ya Nyakanga no Kwakira abantu barenga 123,600 bavanwe mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibitero by'abitwaje intwaro, imirwano, amakimbirane ashingiye ku butaka ndetse n'impanuka kamere. Kugeza ubu impande zombi zashinje gutangiza imirwano yongeye kubura ejo kuwa gatanu, aho umutwe wa mama 23 utangaje mu itangazo rivuga ko abantu 23 bishwe abandi benshi bagakomereka mu bitero byagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. mama 23 yatangaje ko ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bagabye ibitero mu duce dutuwemo cyane mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bakoresheje indege z'intambara, drone n'ibikoresho bya rutura bya gisirikare. Yavuze ko ibisasu bibiri byatewe biturutse mu Burundi ku mugoroba wo kwa kane byisekuye hafi y'umujyi wa Kamanyora bigahitana abantu 4 bigakomeretsa abantu 2 bikomeye. Uyu ukaba umutwe bivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda wafashe imijyi 2 minini yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Goma ndetse na Bukavu mu ntangiriro z'uyu mwaka, kandi ntabwo igengwa n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ofisiye mukuru wa mama 23 banzwe ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we kuko atari yemerewe kuvugana n'itangazamakuru. Yabwiye ibiro ntaramakuru leta zikinyeshyamba zongeye gufata umujyi wa Ruberika ndetse zihananura indege za drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuvugizi wazo yemereye ibiro ntaramakuru leta z'imirwano yari ikomeye kandi ikomeje mu bice bya Kaziba, Katonga ndetse na Rurambo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo, aho yagize ati hari abaturage bari kwimuka mu Ruvungi kubera ibitero by'u Rwanda barasa uko biboneye. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda nyuma y'ibi byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yaba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'uwa guverinoma ntibagize icyo bavuga kuri ibi byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump na Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati twarangije intambara imaze imyaka irenga 10. Niko Trump yavuze. Bizwi ko ubuyobozi bwe bwatabaye mu ntambara zitandukanye ku isi kugira ngo bugaragaze neza isura ye nk'umutabazi w'amahoro kandi unateza imbere inyungu z'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi bavuga ko diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse ihungabana ry'uburakari bw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikananirwa gukemura ibibazo by'ibanze kuko haba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda nta n'umwe wasohoje amasezerano y'ibyari bikubiye mu masezerano yo muri Kamena. Imirwano yejo kwa gatanu kandi yateje igice kinini cy'abaturage kwimuka no guhungira mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'imbere mu gihugu, kuko abanyekongo barenga 700 ahanini abagore n'abana bimukiye mu Rwanda. Nkuko Sindayisaba umuyobozi w'inzego z'ibanze mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda yabibwiye ibitangazamakuru, aho yavuze ko impunzi zakiriwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rusizi. Muribuka Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari kwiyamamariza iyi manda yari yasezeranyije abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kakimara gutora azatumiza inteko ishinga amategeko hanyuma akayisaba uburenganzira bwo gukaba ibitero i Kigali. Hamwe mu makuru kuvugwa avuga ko akimara kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriwe nk'umwami Kinshasa, icyarimwe ahita anatumiza inteko ishinga amategeko. Ibi byahise byibutsa abantu benshi haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo yavuze yiyamamaza. Ubwo ari nako mu Burundi ibintu bikomeje gukomera, harasa amabombe ku butaka bw'u Burundi.
ubwo ari nako leta yagize ikibivugaho ibintu tugiye kugarukaho mu mwanya muto uri imbere. Ese bundi iyi ntambara iri kwerekeza aya masezerano araza gutanga akayi gahenge ku baturage b'abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu mu isura ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi byagaragaraga nk'aho bitamufasheho. Ibi byose nibyo dukomeza gukurikirana tukabibagezaho umunsi ku munsi. Ubwo amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri turi World Today iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Mukanya reka tuze twinjira mu Burundi tuvuga ku by'itangazo bimaze gushyira hanze ndetse icyarimwe n'ibitero bikomeje kugabwa n'inyeshyamba za M23.